Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa daerah kelas belu engki Kak Dinto. Oca adesar badana jejer sareng caretana. Oca adesar badana jejer sareng caretana Kak Dinto bada telok ropana. Sekaping setong engki Kak Dinto okara sampurna. Sekaping dua okara tak sampurna. Torjugan sekaping telok engki Kak Dinto okara rengkes. Kaangkui lebih jelas epon. Dalam bahasa Indonesia jejer Kak Dinto sebut subjek otabe lambangaki ka dalam huruf S. Caretana dalam bahasa Indonesia Kak Dinto sebut predikat otabe P. Reng, saya kapeng setong engki Kak Dinto okara sampurna. Apa napa saya maksud okara sampurna? Okara sampurna engki panika okara sejejer sareng careta epon pada sebut. Contohnya Pak Amin ngajar. Pak Amin Kak Dinto jejer, ngajar Kak Dinto caretana. Jadi jejer Kak Dinto subjek, caretana Kak Dinto predikat. Bisa eolati terus epon Agung alongku. Agung Kak Dinto jejer, alongku Kak Dinto caretana. Sami di jejer arupa subjek, caretana Kak Dinto arupa predikat. Bisa ikagali ki. Satrosepon sekapeng dua okara tak sampurna. Okara tak sampurna engki panika okara sesalah setong jejer epon sareng caretana tak sebut. Contohnya mele kalambi. Mele kalambi Kak Dinto tak masuk okara tak sampurna. Terus Hamid mele kalambi. Hamid mele kalambi Kak Dinto ampon ekocak okara sampurna. Satrosepon Hamid Kak Dinto maekocak Hamid meleka lampi maekocak okara sampurna asabab Hamid Kak Dinto ampun aropa jejer, mele Kak Dinto caretana, kalampi Kak Dinto aropa lesan. Jadi lebih jelas sa Kak Dinto. Apa napa mele kalampi Kak Dinto maekocak okara tak sampurna asabab mele Kak Dinto namung caretana. Jadi namung caretana sedeng kalampi Kak Dinto aropa lesan, di aropa lesan. Nah, saya sobung pun apa nah? Saya sobung Kak Dinto jejer. Saya kagali. Satrosepon saya kapeng dua Hamid Kak Dinto aropa jejer. Di Hamid aropa jejer. Mele Kak Dinto aropa caretana. Sedeng kalampi Kak Dinto aropa lesan. Jadi ampun ekocak okara sampurna. Bisa kageli ki mana bi tas okara tak sampurna. Asabab sobung pun apa nah? Sobung jejer. Contoh saya kapeng dua. Salamet. Jadi salamet Kak Dinto tak masuk okara tak sampurna. Contoh mana bi okara sampurna nakatipun apa? Salamet len jalanan. Nah, itu ampun disebut okara sampurna. Jadi salamet Kak Dinto jejer, len jalanan Kak Dinto caretana. Mana bisa Kak Dinto arapa mak ekocak apa napa mak ekocak okara tak sampurna asabab salamet Kak Dinto nanging jejer epon sedeng caretana. Tade. Ngilana ekocak okara tak sampurna. Mana bisa sebab salamet len jalanan salamet Kak Dinto aropa jejer, len jalanan Kak Dinto aropa caretana. Jadi ampun sampurna asabab jejer sareng caretana Kak Dinto sami-sami beda. Satrosepon saya kaping telok okara ringkes. Apa napa saya maksud okara ringkes? Okara ringkes engki panika okara sejejer otabe caretana tak sebut. Nanging jejer otabe caretana seta sebut panika bisa esare
nang okara sabelumna otabe salas tarena. Contohna Salim. Ocak Salim Kak Dinto aropa ocak rengkes. Terus manabi Salim mancing Kak Dinto ampon ekocak okara segena otabe okara sampurna. Di Salim Kak Dinto jejer mancing Kak Dinto caretana. Tedung Kak Dinto okara rengkes manabi okara sesampurna katipun apa sarkawi tedung. Di Kak Dinto okara segena otabe okara sampurna. Sabab sarkawi Kak Dinto jejer tedung Kak Dinto caretana. Ngereng Kak Angkuy biar saaki keterangan contoh iatas ta masuk contohna okara rengkes manabi ejungadei kalaben okara petanya. Dadi jejer otabe caretana seta sebut delem okara rengkes bisa genai nang okara sesabeluna. Le tak bingung jadi Salim Kak Dinto sebut okara rengkes. Okara rengkes Kak Dinto bisa jelasaki delem okara sabeluna. Contohna mana bisa Kak Dinto Salim mancing. Jadi okara segena. Contoh ki kebaya pertanyaan ya deun. Siapa se mancing? Maka pas jawab Salim. Bisa kagali? Jadi okara rengkes Kak Dinto bisa jelasaki kalaben okara patanya ya deun. Siapa se mancing? Salim. Nah, bisa ya kagali ki. Contoh se kaping 2. Kak Dinto tedung Kak Dinto ekocak okara rengkes. Apa napa ekocak okara rengkes manabi bede okara patanya ya deuna. Contoh sapa se tedung atau sarkawi anu apa tedung. Sarkawi alaku apa sarkawi tedung. Dicokop ekocak jawab na tedung. Sarkawi alaku apa jawab tedung. Tedung Kak Dinto ampon ekocak okara rengkes asabab bede okara patanya ia deuna seatanya kalakuan nasarkawi. Saki bisa piar saaki torjuken bisa kagali ki. Nah, angkuy satrosepon kerana Kak Dinto saya bisa beten kaula sampai aki mantermu ke manfaate de beten kaula torjuken sadayana saya miar saaki tor sengolati. Nyon sapora manabi banyak kakaliruan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.